Šta ste napravile? Ja nisam. Ti nisi, a šta je Petra, da vidim? Krug. Krug imaš. Jao, prekrasni krug. To je kolačić. Za koga Petra radi kolač? Da Petru malu. Za Petru malu, jako ti je lijepi tvoj krug. Ćemo vidjeti šta je Klea napravila. Da. Da vidimo di je Klejin kolač. Još je jedna veliki oblak. Da. Šta ćeš ti, Klea, napraviti? Malo posoliti. Malo pobrašniti. Joj, koje ja imam kuharice velike. Petra, di je tvoja pregača? Tu. Imaš pregaču, pa da? Kao keka. Kao keka? Imaš? I keka kao Petra? Vrijedne male ruke rade. Ovo je moje. Patonet. Šta ti imaš, zvijezdicu? Ili cvjetić, šta je to, Klea? Sjetić. Cvjetić? I sad ću ovaj i ovaj. Ajde daj jedan Petri, koji ćeš, izaberi još od tih. Ćeš joj dati, pa ne tak bacit, Klea. Zvonce, izvoli Petra. Ako baciš, onda ode pod stol. Jel to malo zvonce? Da. Napraviš zvončeko? Da napravi pedaloteko. Zvončeko? Gdje je zvonce, da vidim ja? Tu. U krugu je malo zvonce. Malo pobrašnila Petra. Da vidim kako Klea soli pobrašni. A šta ćeš ti napraviti? Je to riba? Ne, to je zvijezda. A zvijezda, gle. Stvarno zvijezda. A idem ja nešto radit, može? Idem ja svoje kolače radit. Recite, cure, pa. Pa. Bok, Petra. Bok, Klea.